to kase me watching medase so Adom TV and some no de obetie bi and say afutu akwa ma wutu brekufo se cyber said de odi achiwade aka asase de ntie ne said de nkraman ebekeka omanfo ho no mo a eni sanso ena cha sopoku okwa asen north MPP amoyoko no na delegate yi no se wonkogire mu na wonpresa di bre no ma wo mo mrahye bedwam na Professor Ama Ata Edu na busua chiemu a wo mo be yenhyiemu na wo hyiemu wie na da wo de be no maamo ne sikasa ye twato krakra no wo de ebetu dwa na futu so akwa ma aban se wonhwe na sa free laptop ho hyehyeye no a wo de ba no wonyae krasan se wo mo huru bi pen wo mamu we ne nsem ahodo bi nam de so mo se bedwam so kase kai se DSTV channel 280 Go TV channel 119 wo hia me aya frame anoche wa ba ajwa se wa finche mu no bede to so amount konfopanyi ya wo awutu na nanu atran kodwa ewo mfimfi mantem wo no awutu breku eye ocho odai tutu na wode nsam ato wo mo awutu breku anim se awutu breku asase no owachiwade na achiwade no ene se wode kraman beba asase so na kame se ebre kwa nanimo no ne mesesa amomanfo oto sa amamre ne amane no ajeje mu ya wo pia nkraman ba empotem ho no kamo bi ena amankraman ni bi atiasi nkodan mpanimfo so a wakeka won no se kopem so obeyi sankrama ni nyina afri sa asene so de won hunu se enkrama bekoso a akeka wonom ewo se menu eje se mama waka matwe adwan kwesi bibi so a krama eduma ne se ya ye ba ko dada eno omo atimanfo na sole wo ye so se adenti na ma sole se me ma ye nkrama na se nna na sakrama asole wo so na se eriwa me de amini asem bia meka kronimu musuo no mo de aba kronimu nti obi akrama ne ne de no se meche no na bebi amamre ne da mene ne to sisi a me twen obi a odere report beba se krama ya ka no na mama ye di ekire mama safofo no edi ekire akohwe bebi a krama ne ka no wo eno echi wasakare to aso se nananom abra dede yo ayehumu bosome de to so ensia edikosi aduonu enso a wode eye amamre sisi a yenye dede ye mbonjom ye mbonsem okwa sorry a mo betumi aye mo nkyerɛkyerɛ na dede yo no 21 days fasting ye makro no dede yo no ye no bi mu adwen ni sɛ ye abosomde enya abosomde o sisi a ye amakro no ayedan etumpon kro bi amamre nim no sɛ kro no enko nanim every one of na yenko asen north na opanyini kwankyerɛfo ye kofa ba ma akosua ba ko foundation wono eka mpanimfo mienu a woyi wo mo se anase won kɔtɔ form se wopese wogina MPP amonyoko ni din mu na de delegate beto abayi no akogina pre asen north marche bedwadwa no MPP din mu na delegate no makomako hanum ne aduasa ensia 536 and wonum ekoto aba ne wi atire no na Charles Opoku enya 397 and na de one ne prayer Frederick Amwache enya 136 ye nti ye betumi aka esusudu asesa wo panyi ena sese de wayi ne se wonko gina MPP amonyoko ni dem Mr. Charles Opoku obtained 397 votes. I therefore declare Mr. Charles Opoku as the new patriotic Asin North parliamentary candidate. Neni nyina mu no owura Justin Frimpong kodua a ono na ye twerefo panyin MPP amanyoku mekire general secretary no edi nsam sei na tuudwa after kasia no so kwama ye nua mo mienu no Freeman and Charles said ye Charles and me kan no ye nyina ye musua baako aba no MPP na di kunim ye ka che NDC for ne say ye ba no mo hwe ye NDC for ye ba na mo hwe ye etena ye nyina no efiri ha ye bodai nyina no amana kofie. The rare action begins tonight. 27 June, Yanka Benuero, na MPP, Yadukunim, Awaseno, Yadamunia Masi, Yakopa Kaya.
free asen north nsemo na yemra ye mame ya mre bia besenko na yekenka ne ngoma pa wo mai emu Professor Ama Ata Edu ya wonya ne baby kro na abusua no de enna kakrasi hono a wo mu abie mama ejanfo eba biaye biaye web Dubai Memorial Center no na se na wotwe akiri mu ni tie ne okwa buku no obi mu ato book of condolence na okwa akotro anaso okwa akosan na ja woni abusua no modi abrehwo abom na numu no na opanyini ba kwa wono waka eye funeral planning committee no ehwo no woni Adom kasi atwetwe nkomo no wechese omo ya na wakeka enema abom na se da no omode asi wono yakopo ya demo kira ne bewie na so omuye ni nyina wi ada obeno ma me hu sikasa kra no ode beto ahwefo Ebusia hyese ene kopum efiada ye baba Dubai Center hanom ye be book of condolences sene wa ohun ehye ne de ye nyamfa ntu dwa efri se etumi ni omampani di hu komana ye hu se ne mre ne ye mre betumi aye embe bra sene be ya se oman pese omoye bibi fa ho a na chese ankoye bibi different from sene ebusuani hyehye ene busuani kasa no akire na manfo bi a wo ba asoye honom ebetwero maame hu nsem bi a wonom ekai no ene wonom etwetwe nkomo ya hwer adzekese na so nyame munti yensu osane yenyemede ozino hu bama man ozino hu bama wiadzi afanya nyinara often literature and literary works, writing and so on. It's in why you be. I will speak on behalf of Wesley Girls, so I'm not actually speaking on behalf, but only on my personal behalf. And on behalf of women writers, the new generation of women writers. We want to thank you that your mother, we thank Auntie Ama for inspiring us, for giving us permission to write, because she wrote so fearlessly that we felt we could do anything. Ekoya wonom akeka won ho abomu a woboa won wasia ho nsem ejina brand Africa Education Watch, Ghana National Education Campaign Coalition, ene eku ahodo bi keka ho CSO's platform no wo mo e de ensem atodwa na won nsem nyina ne se asoye ehwe ngomasia ho nsem so ajimekwa ya pa se onhwe ngomasia ho nsem so no wo mo nyina nka wontimum na 1.3 million laptops a wo mo echiremu se wo beche ama adesuafo wo nto asosuku ahodo mu na eno no bie mu a textbooks ahodo mu hia nyina no wode ahyemu dada be ya nka Ghana ben ya na se asoye no ene adwumekwa hwe ngomasia ho nsem so no wonyae sanse mre bia besen koromai Ghana ye hu bi pen se wo che ye bebie kosi ye wo mo anya wonde so wanse da nkura mu ye sika saye nti wode atomrahye bedwa no so anim se koba sempanifo e de nkrata bre wo mo a wonhwe no wanfo wonsa ensiso. Textbooks can never be replaced with e-textbooks. A laptop can never take the place of a printed textbook. Call on the government to immediately discontinue the initiative and ensure that basic schools have the full complement of textbooks. We are urging Parliament to reject any portion of the agreement that appears before the House, especially in the case of an anticipated tax exemption. Benis Imprejeche, a national coordinator, ewo GNEC, our science and semi ahono, ono su de nchiremu sei ene tudwa. Yes, aban say laptops for senior high school ne de. Enya dia ebeboa sam primpran ye wo mum. Ne mum. Yes, no. Onko hwe yen basic schools no. Yen hwe nkonwa ne tables amofra ne betena so esuade. Yen hwe teachers ayede omo ama basic schools. Ene classrooms a nkwala ne te no ye besre se aban enhwe enum mai na laptops ne de yen twentwen so ansa. Ho na yenko ensemfofro mo na yekobono apu yemantabno emu adwumakwa ya pass wonhwe yekwa Dr. Ho nsem so Forestry Commission no ye no ewo ho no mo no regional coordinating council no wakeka won ho abomu a watch say Green Ghana Day say oh my Ghana ebedua nua na ba bia aya haba mo no na aja emframa sefata no enua de ama nipa ne nipa so ede won de ama esa enua yi no wochemu abampotem ho no mo a empem oha ne aduonum 150,000 and wakeka won ho a wo hwese obetime adua sa enua yi na anyini na so my Ghana so Green Ghana na say do so bi
The money na 10 million. Bonus target 150,000. The ceremonial planting or Bruman's waterfalls. Na wana in 40 bring East in Abeba, Abidia, Yelibio. Now they are signify the importance of the Green Ghana Day celebration. Na if so many facts are happening also. Apart Bruman's waterfalls in home to my Amama saying in answer. Waterfalls be Bruman's Brano, a half of bit of alcohol. Now Makajo among ne kasa yemu ene wadi tu dwa se efri bra wo share Green Ghana project na se enfie mienu nie no wono de wo hu ne se enua wodua no emu wo hamu nchichemu ede wo son na atumi anyi ne yie memu esro bra so ye a wo techima ha ana se wo atibubu ana nkransa ana kentampo na akodi dua ba no bi free na foku dua wo bi bia ope na santete no na enyini na nam saa ye no so be ma Ghana environment na yese na be fa ntuma na be na emeje dua no ya sate tiche ye achekura nti free bra otimi nka ya se wonya nkoji bia bra na ko ya so ha de bi mo free ye free ho na ye nko from mantem no emu asakwache ya wo Kwalimeduga ye no wo South Dimension no emu from mantem no e togbe Ebenezer Osai amwako wode ade hwede mu wode ato Ghana ban ni mafa so ye hwe ema emofra ena afa ya setena mu yedie ho nsam so anim se wosrada wo mo hwe no wonkeka wo ho na amoase sanitary pad ase bosome so na se ba ebu wonsa wode siesie wo ho no eto wode da so no so ne bo na ye kakraka wo hwe na so betime yibi afri so asebe ye bo nbeba fom na ema ya afa no wafri nse bo no ase no anya de so amo na ebrepia no wanya skana watobi Amansa no onu de utimi koto amun price no very low nkran betimi ato na saren pad no de ontimi nto nti sebe ya aban onyi so onyi sare pra onti so pra central pad no ana kwa onye free enwachi omanfo bi wo Kwalimeduga ene Adom kase atwetwe enkomo ensem bi a wodi tudwa enie ansa na nkora bebe ko school na ma mbeto no na ma ni boyedi ebe di ma awufo se o matumi anya ska to ne ma ne nya e ma mu na o musan ko school bia na nsa ne ma no e ba ni bo ebe di no mutumi to nti ni pese aba onye mama ya ni se omu yi etuo na da 60 parts no omu yi free su na awufo no mutumi to ma nkwala no se apart na ko 40 cities nipa ka pet me 5 pa ko school ni da ka se to bi asama to bi kan ya e fa no so se pa so aba no so no yi part no so maye cho just say me wa he me wo be say 4 and 9 wo ho be de no etimi atopad ama omo nyina ne to no ye di maye eti ye sra ban pa so ti su maye Busimi Echemono and special prosecutor to Nsafre Professor Kwabena Frimpong Boate na opanyi abedwako a wonom ete se wonhwe efomo agudie tuo no ano brasia na se tuo wotu asemche interministerial committee on illegal mining na nkane wono na woye titina nima se kue na mpanifo edintansa bona wache se nanu ada drones ni akade ahodo bi opanyi kire se wato de benam wie mo no de ahwema galamse ko no akoye ni nyina no so obusa se woye a opanyi ntubi nchichim ne se nti wachire no ya wache se 320 million Ghana cedis opanyini edi djuma was ono na was yese nefa abedwako no ho nti omra na obeyi ehwa no Kane chairman ono na noda interministerial committee on legal mining Professor Kwabena Frimpong Boatin womo achi no enam ne dwumedi a na ode ne ho ahye committee ni mu a ensem bi abepiem ewo mu no ensem no achi mu se womo achi na abra woko special prosecutor office eye me bosumi mu a die nti a womo achi no ne se womo susu se 320 million sike bi a afa bebi a besine womo entimi mu ho akonta wono na na da committee na no saa committee ya aban no eteye no nhyehyɛ bi a odi gu akwam sene galamse a na ekoso ewo mantema hodo no ebe brase asan aba betodwa sɛ mfidie bi a na nam ewiemu te sɛ plane a ye frɛ no brofo kasem drones ene mfidie ahodo bi a wɔn ede kuti a galamse no ɛno nsusu no wɔn hwɛ anim sɛ wɔbɛba bebu ho akonta aba betodwa sɛ sese wɔn amani bail ɛyɛ 5 million Ghana cedis bosumi a etwemu no ana office of the special prosecutor ɛfrɛ kane soafo yi ebisa no ensɛm bi a wɔde betodwa ɛfa wɔn fobia womo aban mu a womo de omo ho ekohye galamse enim
governs Kwame Agboja were minority chief whip. Na wode adehwede ene kokobo ama eye opanyina wono ene aboni din so meyate muafo nyina panyi Justice Gertrude Tokono se sade Justice eni yebo a nanu ade ya wode na adwuma to ho no mo a wasom Ghana sompa no wona obefa mpaboa kase no ahye enti waso sere wada mpaboa no mamunye du enchen ho tena se na temwo no se dia ban no wogidi na se Ghana mampanyi enya gidie wo mu no Bunisa pepe said the Justice eni yebo asom pano ma me Justice Gertrude Tokono so hweso no som pasa. But I want to conclude and urge colleagues to support the approval of Justice Tokono simply because I think she's got what it takes to be a Supreme Court judge. And I am hopeful, Mr. Speaker, that she will be a better Chief Justice than the person she's taking over from. Why do I say this, Mr. Speaker? Under the reign of the outgoing Chief Justice, the level of miscarriage of justice in this country reached a crescendo and must never be repeated. Nanusi yape na First Deputy Speaker Joseph Osewusu editor just say ehun be hia se Kwame Agboja obekasa afa ensem owura no etena so e Supreme Court so tene say obekasa atia no. Judges know that as humans they can err, and judges always welcome criticism of their judgment. But when we are critiquing a judgment, it is expected that we will critique the judgment with law, with facts, with alternative argument. We should shy away or move away from just criticizing because we agree or disagree. Ano baba ya wodi ye asana woje Chief Justice Gertrude Tokono atumu no Haruna Idrisu ya wo ye kane panyin anu wodadom kuma nano enso edin sem sei etudwa. The Supreme Court is not above the criticisms of the Parliament of Ghana. Indeed, in civilized jurisdictions and even in Ghana, the Supreme Court or the courts are servants of the legislature. We make the law. They are to interpret the law. That is why we are enjoined not to use language that is ambiguous. Atashia mrashe bedwani a wogina ma won mo wabu akwa south ono so den sem sei eneto aso. You know the processes of amendment which we have even the power to initiate in this house. Honorable Speaker, I agree with you that any time we are in this chamber and then we veer into territories that are not ours, we will make some serious errors.